silibingelele silamukele njalo bantu bakithi kweza kithi television your TV on the go lapho esenza khona into ezikhala nqa into ezikhala mnandi igama ngoCruise isibongisa komoyo ijakalale ePlumtree Kondolwane singapholisanga amaseko namhlanje siyamukelwe siyethekelelwe ngenye indoda la thani ngabe maqaqeni lapho kuhlala khona indwangu ayingadlala mina indoda eseMatopo ehamba leqembu kuthiwa iMatopo Big Stars Band yebo sikhipha ninduni yami hayi nangahle khiwa mina ngahle kakhulu dala ngawugcina mani ukanti ucatsheleni hayi yenza bamba okunye sihlanganisa nje ebezama ukuthi ihlanganise because yazi ngugcine kusho lisempophoma laphana Esibayeni yes hayi ngayibona ithwani iKatari Khala man but soon after that hayi ke kukhona okunye usabanja khona phana yebo kodwa litenyaka yawusabamba okunye okay hayi ngibingelela abantu emakhaya ngoba baza ukuthi usuzitsho lokhu ngubani salibonani lokho balandeli bemculo weRumba sithi hayi ngabe linjani emakhaya konke jikelele izindawo hayi thina siyajabula siyaphila kakhulu igama ngoChelesani lokuzalwa isibongo uSibanda indoda ephuma eMatopo ezintabeni esilobini umzila omkhulu nice one yazi bengihleli ngilesifiso asazi indaba liyana ukuthi sengile how many years sonza ukuthi uNkulunkulu lamadlozi bangihambele ukuze ngikuthole mina vele ngathanda ukudlala ngonyolovo so vele hayi kule ngoma yakho ethi Siqobhingo ingoma nguwe kumbe nguSamangwe yimi awusiqobhingo yimi so then ilifikisana njani lo Samangwe laphana kusiqobhingo kangila sure ukuthi yena engabe wafika ngaliphi njani kodwa uma qala ukuphika lale ndaba yimi ngitsholo ukuthi ukuphika le ingoma ngangiphela ngendlela engakhuliswa ngayo so ngakubona ukuthi hayi kwesikhathi impilo igame ma ubona udonsa nzima umelanga uzidele ukuthi hayi mina hayi ukuthi imvelo kuyala kufanele igame yakudlala ungathi ungadliwa wanhlanje nasadlala sendliwe qhubeka uncinga uze kunjani uphutshe ubodla uyawina so lapha ngangithole indaba enjengaleyo uthi ukuthi lapha phana yazi ngangizama ukuzibuzisisa lapha into meBusamangwe wayekhuza wena yabungakwazi ngoba ngizambuza umdala wami ngizambuza hayi uzabuya la yangixoxele njoba la usubekile isite lakho lomculo sona okunye nje okuncane ngoba ngiyakwazi kunenge uyazi kuyabe kunenge manje kuhlala ku laphana ngibona empophoma ngangike ngakubona la seBlue Lagoon lokho la kwezinye indawo fine but why ngiqamba zona ezimpophoma leBlue Lagoon ukuthi ngalibona laphana lingabaculi lihlangene lingani lifuna ukuphendla umlilo kuthiwa kule association kwasha kwacima kwaphelela hayi yona ikhona sibili isingani yazunguzeka kodwa hayi ikhona yebo ngoba konke nje laba license yakho siyaphuma yini license yakhona nje sizaqeda ngakho into esikhona sibili wonke lama t-shirt sisaprintisa yonke into isikhulu lapho ngiyakwazi ukuthi ngubamba ngekhola ongixolele ngokhona so ngiyakwazi ukuthi asisi-spokesperson we-association but namhlanje uzabamela kanti asithi mina ngingumculi inginceda ngani i-association yena igroup liyana senanzile ukuthi kwesinye isikhathi thina abaculi silokuncindezela kwezinye izindawo kakhulu ukuthi kunje yathothi kwenye indawo kuloku yabe kusenziwa kodwa linakalikho alifinyeleli uze lifike kulale ndawo so sikubona ukuthi masingenza indaba enjengaleyi ingasisiza plazile ukuthi uma usiyadinga ama-shows kwezinye indawo udonsa nzima uyathi uma ufike ubuze imibuzo ibe miningi kakhulu ukuthi nje ukuthi uma ungarejistanga kahle kodwa manje sasesenzelana igroup asikwazi ukuthi uma siyenzile sithathela isibele license yegroup liyana iyasivikela kwezinye indawo eziningi lokusebenzeni kwethu Alright. And sesikhala siyaze sinjani silokuze sithunze sihlonipheke amasihamba emsebenzi yethu.
uyazi ukuthi why ngikhuluma ngakhonokho eyenu association asiyokuqala ukuthi ngizwe ngayo maningi ama-association aseyaba khona muva but ekucineni vele ugcina sokudletshwana so kuthiwa hayi usiqobhingo sethetha imali wayithengela abantu abakhe izwitsi so line yenu ihlukene ngani lalawa amanye why lingajoyinanga yona la existayo why lakhetha ya thina okwenza sakwenza siyilaba ama-group asisemancane asakhulayo sasikubonile ukuthi uma uthi uzokuthiwa uthi yathi umuntu ethi laba womavumbuka kula nto okunjani okungabe kuyikwanise sabona ukuthi nje wathi asingomavumbuka lathi njani asivumbuke sinjani siyama-group lana amancane sibona ukuthi siya ngayo sithe sesikwenzile lokho sasesibonisana ukuthi hayi mina nginje le nkinga zami ezaba emulini yami lalo yabe le nkinga yakhe kodwa singadinga imali esiyenzayo sakhetha sibe lo muntu osibambela yona imali yakho sithe masikhetha sakhetha ukuba kuncubo webhila kuwo ukuthi uyoza sigcinela imali so ngemva ukuthi esigcinele lezo mali asikaboni ezinye inkinga nje bese zikhona bese kukhona ukuthi anti abadala bathi ukuthi umuzi ongela mama ekhaya somuzi so lathi sathi because singabobaba sisodwa sokungeniswa umuntu ongumama omunye phakathi ima esengenile wasekhanyiswa sethengiswa umama wakhe ukuthi la vele umama ngalipi yebo wasengamsezunguza yonke into wabe kufuze kulonje ilokuze leli i-association kodwa wahlwa ama-days siya kulonje office 2027 thima fuze silonje wahlwa wavuva yonke into wahlwa kwathula amadoda esisebenza sisonkeni wasesebenza singu-3 kodwa baqale futhi ukuphendula baxolisa kakhulu ukuthi hayi sase silahlekile yeah kodwa ayisesibuyile ekhaya okay all right at least ngoba phela ngabona phela haligijima kakhulu nasithi angitrust thina abantu abamnyama singaba ukusola kuphela yakusola vele so yikho sasikulindile ukuthi sibone ukuthi bazophetha ngani la kanye phela ngiyabona umnyaka usuphelile lokho kuthezwi ngalalutho so anyway ku Big Stars lapha noMatopo kwenzakalani kanti angezwe lutho olutsha since sendesikhathi manje ngacina ya kuMatopo laphana okwamanje kuyaphekwa sekuphekeni i-album elitsha right ufuze silinikeze abantu kanti okunye lo umbuzo ngihleli ngiuqondise abaculini abaningi yazi ukuthi kanti indaba imisebenzi yenu ishota ku side yama video why lishotisa noma ya kakhulu okwama-video ngingajilo esengijilo kwelami side ekukhangela bengisangani izandla zisemfitshane ekuyenzeni kunezinto zokuthi ezenzuzo right besemfitshane kodwa isifiso sikhona serious ngoba manje besisalungisa labafowethu abayobakhaya iqembu but engxenye yakwazi khathi esimina ngilaye ikhona inkampani enkulu kuthiwa iStanley Media na make baba les promotion yama video I think kusukela ngoJune kwazi kwathi September if I'm not mistaken but bebe le special esihle kakhulu ukuthi labe lingasondelanga libabona awuzange kwafika yebo isikhathi awuzange kwafika kimi la muthi bekwazi ukuthi lento enjengale okay kodwa hayi khona mase sizwe ukuthi kulento enjengale babe sikhuluma nje silama labafowethu ukuthi hayi mase ngabonisa lo cruise ngoba ngiyimbone engani labo yenza ezinye izinto mhlawumbe ngasisiza okunye hayi besikhuluma sinto alright ukuthi asendleleni ade lidleba that's why indlebe zamadezuma ya ayikho nje ukuthi asi yebo alright umango wakho mfowethu ngikhangele now sengukhangele sibili uyazi ngeke ngakuhawukela ngelilanga ngidibana lawe uncedisa umaqeda imbuzi angisakwazi kwasemagwegwe lokho ngilonga uyazi so intweni so yayimnandi ngakholisa kakhulu kanti izikhipha ndaphana noma lo maqeda imbuzi ya amaqeda imbuzi indoda ingathi qala ukuzala kobulawayo indawo zomculo ifikele ukhulu umzaka babantu emagwegwe uNdlovu nyambona umdala so uthe fika laphana ufike engelamuntu idancer ilabantu bamakatari ngoba yithi esinjani esimhlangano silabantu laba bonke so sisibambisana isikhathi eside kakhulu sibambisene kusuye nje kuya kube lokunye yathi yawathi kulokunye ukuxabanisayo phakathi uthela isibambile okwana kuyabambila sebona lapha abantu laba ukuthi ngidlela laba abantu kuzabantu so wahlala ephume ngo left
utsho ukuthi kodwa sesinjani sesibambile yebo wahle wahlala ephume ngolive nawo into yona yayinhle mana utshela imanga yayinhle abantu bayikholisa abantu bayithanda ama-shows bengiwabona manje nxa ususithi futhi selaphinda la bambaxambili uyazi kuyadanisa kakhulu maybe wena ngole problem ngoba kulamahlebezi engangengawezwa lo ndoda kuthiwa nguSifundo la yenza mcela ngelinye ilanga akabuye la yazongixoxela iside lakhe le story to bantu mina phela zinilanda nhlezi yabona so angixolele uSifundo ukuqamba igama lakhe kodwa ke ngoba ngithola ithuba lokuthi ngubone yikho kunika amandla ukuthi ngiqambe so njalo futhi mfowethu ngiya-invite ukuthi uzokhuluma yakho iside ngoba angifuni ukuthi kuthiwa khona besikuhleba hayi angithi so ungangixoxela uthi ukuthi ngoba ngeke ngaba ngangibuza uMarosa last time lapha ngithi lithi ukuthi into zemithi ziyasebenza emakatarini kodwa engangizwileni impi yayingena lezi izinto ezifana lazona so luthini uvo lwakho yayi imithi iyasebenza emakatarini serious iyasebenza ende usebenzeni kwayo kuba buhlungu ngoba wena kwesinye isikhathi uyabungasuki wena ungekho endaweni zemithi okay kube sekusibalula ke lakho mhlawumbe ukuthi kukuchaya kwinto yakho ngoba mina inkesi ngiyabhekana nazo eziningi kakhulu so lapha engifunayo ukuthi lapho umkhomba ngomuntu uthi ngisifundo mbeni yimi engiqamba amanga lapho ngifuna ukuthi lapho ungithole kahle ngoba lingithole kahle lani babukele emakhaya ukuthi ngamahlebeza so ngifuna undunankulu aconfirm athi kunjalo or ngezwe kutshiwo njalo then la sizamcela unduna uSifundo la yabuya athi khona kunje mbe hayi ngamanga wena uthini mina ngiqiniso liqiniso straight lelo wambamba kumbeni wezwa ekubambeni kwami undoda lo ngike ngathi masinde ngiproblem yonyawo engisebenza unyawo singasakwanisi ukusebenza ukuthi ngidingile imuli kuhle ngaphuma laye kuyimi kunguye uSifundo kungufana kaDube uba kunguMaviri ngusibali wami yes ayakhumbula saphuma sangena nje amadoda hayi madala ke singene esiboneni phela ukuthi uhamba njani sithema siyafika emuntwini sasiya kuye wahle wamtshela straight azange ethole border injuka zabamba yena uSifundo wahle wamtshela indoda yabona into yenza omkhulu wenu lo ayikho right zama ukuthi udede uzama ukuthi udede likhulumisana so libangani lapha into enza sibanga ikukhulu isikhundla izikhundla zebhendi kanti ke into leyo singakaqali ukuthi siyibize Matopo mina ngivele ngiMatopo ngiyi1 nasezebuya la sizejina yes so tema ejoyina nasengunanze ukuthi sisikhathi mhlambe kungahlupha igama lele lami ngoba sifika sibenzela mina nto ngegama lami ase sithi kibona asibumbeni sokuthi elinye igama siba singu4 asibumbeni elinye igama omunye waphuma athi hayi nzabela msasa sinjani sengicabangile uyathi nzabe sengicabangile lama ngathi nzabe sengicabangile sithe singakasuka umuntu esihamba ukuthi kuchayiswe leyo meeting yethu asilayo wajika yena wathi hayi igama lelithi Matopo li right kakhulu asisebenziseni lona ngathi hayi bafowethu lapha kangitsho ukuthi sisebenziseni igama le until line elithi sisebenziseni lona bavumelana ngathi asisebenzeni mawuthi livumile ngeqiniso asisebenzeni saqala kubamba khonapho emsebenzini lo sachova sithema siya recorder ialbum lika Siqobhingi 2018 so ukhayithi siya kuma record bakhithika so wonke baphuma ngasala senyi1 anzange ngibe lokudinwa into yayimvile ngifezane la ngaphuma ngazama ngabamba lapha abamba lapha ngahlanza imali yakwazi ngahamba ngakuneshi nga record album aliqeda right ngithi manje ndiqedile album lelo anzange ngibuye kibo into hayi madanjwa ngirecorda ngedwa ngenza so hayi ngabe ababiza nje abafowethu futhi bafowethu sengenzile nangu into yenziwe asiyenzeni la sisebenzeni siphambili bajika futhi baphenduka azange baxoxa azange bavayile phandle ngoba isikhathi sokuthi naca sensiyangena kuma problems amanye ukuthi ngicela msenjani sensiyangena endaweni zasejele okay ngithi manje siyangena ejele wasala waphuma yena ngesidilela epromote esenzani ngiyakhumbula yena azidlela imali yana enganaki imuli yami nxa uyithi bambezama ukuthi bembonise ukuthi wayezidlela wena uyiproof uyithatha ngoba ubebizwa indawo eziningi igama leliyana njengoba amakatari ngela mali so imali yabingekho ihlonitsho kodwa into ekhona awungeke uyiswele i$3 lapha yapsi yakhona okay le $3 kuyafuza ube kwazi ukuthi hayi $3 ema ngitholile kufuze ngishele abanye phela ngiyabona kulabo transport kulokudla ama instrument ini
konke lokhuyana wayengakubhali phansi maybe ukuthi la ulibonisana ukuthi okay esihambe saya kuzingela sakubamba yilokho okwama-sound ngiyakuzwa kodwa lapho abengena khona ubehamba ngoba ehamba 8 dance group ama-sound ngiyakubona. Okay, alright. Uyabona? Njalo uma siyafika khona ufike ezibize ngegama lani lelithi iMatopo yena nguye uMatopo wangikhona wasendaweni eMatopo bese bembuza abathi eMatopo ubuya kuphi kwakhona sokukhatha ngathi stage eMatopo ngisuke endaweni zokusibanzima wakakwazi leyo Matopo. So uthi lapho bese lisilwa kuthi yena bese kuqalile okunye bese kuqala mina udanga ka discover ukuthi la sokusiba le into esisiba khona. Ngitheke mangiphumileyo mina ejele ngibuye lapha nebantwini lami hayi abantu besijabula nje lapha senza lapha ngoba manje ngithe ngiphuma ngathola ugodo le show eMarisha awumfowethu ugodo afuna umqambi lamanga umfowethu la engichasa kwezinye indawo nami ngichasa kwezinye indawo sasebenza lapha semasebenza wazovuka yena uSifundo angitshela ukuthi yena usele band yakhe uphume kunguSifundo sephuma sesenze band ngoba ngubheki ngoba ngemphathwa kunqo labantu baphume beyigroup eyi1 kwabathi basebethola ichance ukuthi bephume ngapha kuMatopo bahlambela futhi phambili omunye obali yakhe omunye obali yakhe omunye obali yakhe vele lo hantu umkhuhlane eMakatareni so ke kwaya phambili kodwa ke mina angizange ngibambele findo eqinisweni ngoba lamanje bethi maye esiya record album yakhe yokuqala elithi lona album lelithi John 14 ngazombiza ngathi ayi mfana bengisebenza la eMakatareni bethi mangunika istage sokuthi ucule ubungakhona ukuthi yenze leyo so ma usiyayenza le into manje usufisa ukuyenza ngibize nginjani ngiyekuchasa ngokuchaza ngincisa abokufisa ngincise khona la ukuthi ngikwanisa njani ukukhuphuka khaya ngiwahlanga wazijethela ngale kuyancitha zabe sengiband leyo singiyami futhi angikwazi wabephuma so sondelanga ukuthi azange wabuya kimi yebo angizange iphinde bele hayi phela antiyazi ukuthi ama test ahlukana ntona so engcenye wena wawubuya lamabhanana nezithandela ama-orange into ezifana zona yes kuphela maybe ukuthi yena akasatholanga into or rather sabanga lesibindi sokuthi athi hayi indoda uncedo ngibone ngani wanginceda kwenene yes but ke ede ngiyifuna kakhulu yona le yokuthi sengizwe iziningi izitori ukuthi kuthe ligcina seli iBlack Magic sisebenza kakhulu so ngoba kuyangixaka ngoba into yangikhona angayithole ebambekayo ukuthi kuthiwa khona hayi nanku uzibani wayenza so yabo kodwa ngiyezwa ukuthi eMakatareni umuthi ukhona uyaphila uyasebenza sibi awumuthi uyasebenza hayi na imvume ukuthi umuthi uyasebenza isiqiniseko sakho ukuthi umuthi uyasebenza mina phela nami ngifuna ukurecorda so ukuthi inyanga eright engangenzela ialbum yami bemnandi itholakala hayi kahle Hlonishwa mina nginanze ukuthi into le ayisiyo into la efuna ukuthi uzuyidingele imithi itsho njalo lokhana so manje laba abayisebenzisa imithi manje ke okuthiwa bayisebenzisa sora ngoba lapho yabona into ekhona Mhlonishwa laphana emsebenzini esikiyo eMakatari kuleziphiwo ama-talent kulokuthi wena uthi hayi mina ke ngidlule nguCruise ukwenza lokho wena kuyenza ngenhliziyo ungayenzi ngetalent so manje into engasaphush ngendlela onothi ukhangele ngayo usuqalisa ukuthaza emacenti lapha ngabamba ngapha ukuphusha so futhi ngumona yakusiba into yamsamona kanti ke la kufuze ulandele mina nginje semculweni kodwa ngingacabangi angikwazi mhlawumbe kodwa kwamanje ngakakucabanga ukuthi yithi uzibani nje ugodo egijima kangaka edume kangaka mana ngiyenze so ukuthi ugodo la mhlawumbe ngimedlule ngikhayithi lami ukukhona engufunda kuye kwapha mayihamba alright yakubona hayi kakhulu ukukhona engufunda kuye kayisiki ukuthi ngifisa ukuthi na abe ngemva kwami hayi manje inkinga mani isikhathi man man ngoba indaba bezizinenge ade ngifisa ukuthi nawo sizithini kodwa ke okuyiwani engafisa nje kuphela ukuthi ungijhelele ababukele emakhaya isithembiso zokuthi njengoba nanku unyaka usuphela bakhangeleleni from eMatopo yayi balandeli emakhaya kuzonke izindawo umhlaba nje wonke jikelele liyeza ialbum elitsha eliMatopo elithi lona umngane wami sengijikile kwebilebile seyababa senzo miyeka ewele phansi ialbum elitsha eliphumayo kodwa kangikho kudlame ekulweni ngizama ukubonisa ukuthi umngane uyakujikela lihamba uzitholisile inkinga maye phela inkinga ekhona already lapha ukhuluma ngenye indoda vele akusoze ukuthi ukhombe khona ya khona kuba njalo ngoba last time kule album kaSiqobhingo ngoba le album elithi ngiphumile nje isikhathi ngiphumile yes ngithe kuleyo ngoma nihlabele ingoma elithi ukuhlonipha right
nangi batshela ukuthi thina kumatopo siyahlonipha Hlonipha, sasodlame yes, lo munye yes, umuntu yes. kwajika abantu ngixabana lo muntu lwana ngoba athi baningi basibevele sibele information into bani abantu abana bazwisisana kodwa waso waninangilwa lo muntu lwana kanti hayi bathi thina wena kumatopo ukhona siyahlonipha asikho kudlame Yebo. wonke umuntu kanjani ngakwazi ukuya lapha aya khona ahloniphe Yebo. ya Hayi. Babukele emakhaya liyazizwela na. Khali Katari. hayi Khali ucingo okuncane, khali rhythm, khali bass. Konke. Hayi ziyaqoqoda. ya kunjalo So but anyway, injongo nje injabulo at the end of the day. injabulo Iyo kuphela nayo siyabesenzela konke lokhu senzela bona abantu bakithi ukuthi bakholisa ngithi. Bazikholisile. Yes, so ayikhona ukuthi wakhona siqhuquzela udlame hayi. Ngiyazi ukuthi la yobhuti sifundo lapha khona indoda eunderstandayo izalithola ithuba la isondela ukuthi izochaza kabanzi ukuthi kwakhona lokhu okuphoswe kwaxoxwa ngayo iyakuvuma or iyakuchitha yini. Ngoba la kwezakithi vele thina siphethe zona kanye ezakithi asoze uzwe ukuthi sikhulumeza komakhelwane sikhulumeza kithi kuphela na ungakabaleki into nankulu ngifuna ungenzele isithembiso sogcine siyi-1 ukuthi mina ngifisa abantu bakithi balibukele lo balingekho ya so kunzima yini ukuthi ngingacela ukuthi liba phezu kwe-album entsha liphombe kungezelela ngembasela yevidiyo eyi-1 yayi bakithi bantu bakithi ivideo ngiyalithembisa kumatopo ukuthi likhona ivideo lizobuya duze nje masinya ma into zingazange zasaphazamiseka sihamba layo umhlonishwa wethu uCruise uye mhlawumbe uzasibamba endaweni njengale ukuthi sikwazi ukuthi sichaphe sumbopha ngetisho yeza ke ivideo lengoma ethi ngazikwaza ngowami yebo yeza okay hayi ungavalelisa abadala hayi balandeli lisale kahle emakhaya lifisela izinhlanhla sibonge kakhulu kini injabulo elingabe liyithola asifisi ukuthi ube lodlame ngezingoma esiziculayo sifisi ube ingoma eziyakhayo eziduduzayo ezijabulisayo siyabonga abalandeli kuzo zonke izindawo okay ingoma bazithola kuphi ya ingoma bezingakabi emoyeni sigcine singazifaka emoyeni besayenza nje ukuthi siyabe sithekisa ama CDs nama memory card okay kodwa sesileplan ukuthi lathi ingoma ezinjwa sibona into eziningi bese sisenza emoyeni right la sikwazi ukuzifaka emoyeni okay so abafuna ukuxhumana lana icela inamba inamba ezimatopo zithi zona 0777 95 77 51 0777 95 77 51 la ku-app zikhona uyanithola ku-WhatsApp ngazo futhi lokumfonela futhi uyanithola khona lapho izonithola khona yakukhuluma noChelisani Sibanda igama yebo hayi ngake ngithinde ngezelela kumanye amazwi lapha ngiyabe sengimosha sebili liyazi ukuthi ibhodo liphekekile lavuthwa sihlangane kwezinye inhlelo ngohlukana kwazo kweza kithi television bantu bakithi sibonge njalo igama uCruise ngwakomoyo